Wisata Harland. Sepi pemirsa. Sepi ya, sepi. The wind. Nih si bunda. Hai kiddos. Nih mau dibangun kolam renang. Oh. Let's what and what. Sendal andalanku. Sangat nyaman. Teng. Oops. Yeah, what? Oh, too close. Look at this. Itu ada chicken apakah? Wah, so beautiful. Zebra. Okay. Ride the zebra. Yeah. Ya. Harland. Pergi mana? Apa satu? Ketet pemirsa. Oh, itu sana kebunnya. Tuh lagi di. Oh, ya. Hobbit. Iya, ada rumahnya siapa itu? Hobbit. Hobbit house. Ya. Bas. Jalan bas. Ya, sabar. Ada apa? Ada egg-nya? Mana? Oh, ada egg. Oke. Mana egg-nya, nak? Oh, iya. Iya, nih ada egg-nya. Oh, kenapa egg-nya patah? Ya. Tuh, apa ini? Green sama white. Oh, good. Okay, finish. Mau hujan ya, kita berteduh di bawah payung umbrella. Hujan. Frog. Look at the flower. Wah, itu buahnya. Ini buah apa ya? Wah. Panjang sepanjang. Nah, itu buah itu. Nah, tuh buah lagi.
bawa endot sendiri tahu bunda. Ya. Oh, awas saja. Beautiful, beautiful. Akhirnya, dingin. Ini pisang goreng. Di Lombok. Iya, mau kok dingin atau apa, Sah? Dingin. Itu mau pada yang paru. Dik, Paru atau paru? paru lah. Paru tiga potong ini. Paru yang dipotong. Tapi digoreng mau Dia. Kita deh. Tambah lagi. Oh ya. Yeah. See you next time. Bye bye.